Ah, que hem salvat! Que he trobat lo petit cariot! Alames! Un cabana! Sei pas! Mes, que hi beroi! Eo, uei, que parlam d'orientació! Sabetz, en Occità, que sabem orientar d'ap força muts. Mais son que un petit detall, qu'us cau conéixer. Tuts. Que bir a gauche ou a sinistra ou a mansa. Ah, esquerra també. Eo, au bet miei dus mus d'orientació que hi ha l'esquerra, qui vient de la langue basca, esquerra, qui se dit també la gauche. Açò que hi un francisme, mais que hi tot un usage et donc de beau considerar. Gauche que aqui. Esquerra l'aquí, la vets? Ben non, aco que ma dreta. Ben non, aco que ma dreta. Ne dizem pas a esquerra ou a dreta, es que dizem a ma esquerra ou a ma dreta. Mais n'ai pas eu raison, t'as foutu quat. Au, que es dit atau? Se no, per so qui hi dos punts cardinals en Occità que hi com en francès, nord, sud, est e oest. Aco que la revirada, mais en usage que pot canviar. L'est qui est à ma drette qui est lo darrer, l'ouest qui est lo davant, le nord qui est lo capbat et le sud lo capsus. Enta s'orientar, un cop mei que cau escutar lo paibú. Que bon mei, traucar lo prat de Miqueu e seguir-riu, dic a la pradera, que passes la paixera e qu'arrives tot dret au Cuixarà. Ah, las embraqueres do paibú. Atau, de tout mode, à la ville ou à la campagne, et d'ab la pierre des muts qui avem, set pergut en francès, qu'at serat en Occità. Que lo prat do Miqueu o lo do Jean Pau. Ah, la pradera...